Hoofnuus vanaand. President Cyril Ramaphosa doen 'n dringende beroep op Israel om aktiviste wat deel van die globale Soemoed-flotilje was, onmiddellik vry te laat. Die Britse polisie is op hoë gereedheid nadat 2 mense sterf buite 'n sinagoge in Manchester terwyl Jode Yom Kippur vier. En Bafana-afrigter Hugo Broos aanvaar verantwoordelikheid vir spelersage wat span belangrike wêreldbekerpunte kos. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. President Cyril Ramaphosa het 'n dringende beroep op die Israeliese regering gedoen om Suid-Afrikaners en burgers van ander lande vry te laat wat aangehou word nadat die globale Soemoed-flotilje onderweg na Gaza onderskep is. Honderde aktiviste, insluitend oud-president Nelson Mandela se kleinseun, Mandla Mandela, en die klimaataktivis Greta Thunberg is blykbaar na 'n tronk in die Israeliese hawestad Ashdod geneem nadat 39 van die 40 bote in die flotilje deur Israeliese soldate voorgekeer is. Ramaphosa het die optrede bestempel as 'n grove skending van internasionale eensgesindheid om die lyding in Gaza te verlig. Die regering en die Departement van Buitelandse Betrekkinge sê, hulle werk onverpoos om die 4 Suid-Afrikaners wat deel vorm van die Soemoed-flotilje veldtog te bevry. Hulle is Mandla Mandela, die bekende skrywer Sukisa Wenner en die aktiviste Rias Miller, Saira Somar en Fatima Hendricks. Volgens Israel gaan al die aktiviste wat aangehou word binne 72 uur na hulle lande van herkoms gedeporteer word. Our officials will be working to determine the state of our nationals and find out where exactly they are with a purpose of providing consular services to them and securing their safe release. Kort nadat Israelse soldate die flotilje onderskep en na die Ashdod-hawe begelei het Mandla Mandela 'n video vrygestel waarin hy sê dat hulle ontvoer is en onmiddellike ingryping van die Suid-Afrikaanse regering gevra het. If you are receiving this video, it means that we have been intercepted and have been abducted by the apartheid state of Israel. Die flotilje het medisyne en kos na Gaza vervoer. Meer as 500 parlementariërs van verskillende lande, regslui en aktiviste was op die bote wat in Augustus met hulle reis begin het. Beeldmateriaal van kameras op 2 van die bote wys hoe mense aan boord met waterkanonne bestook word. 'n Australiese kenner van maritieme reg sê die onderskepping van die bote is onwettig. Under the ordinary principles of international law in peacetime, you can only intercept a ship on the high seas if you've got a treaty arrangement in place, permission of the flag state government, or you fall into one of a very narrow range of exceptions, such as piracy, the slave trade, or unauthorized radio broadcasting on the high seas, or being a stateless vessel. Die Israeliese regering sê die bote is voorgekeer omdat hulle die waters in 'n aktiewe oorlogsgebied binne gegaan het. Israel het aangebied om die hulpvoorraad self deur veilige kanale na Gaza te vervoer. Die Turkse Departement van Buitelandse Sake het die onderskepping van die bote as 'n terreuraanval bestempel wat die lewens van onskuldige burgerlikes in gevaar gestel het. In aanloop tot die G20 leiersberaad in Suid-Afrika het 'n aantal lande hulle eensgesindheid met Suid-Afrika herbevestig. President Cyril Ramaphosa het geloofsbriewe van 18 nuwe ambassadeurs ontvang wat ontplooi is om hulle lande in Pretoria te verteenwoordig. Die ambassadeurs van onder andere Zambië, Spanje, Sri Lanka, Liberië, Thailand en Servië het hulle verbintenis tot samewerking met Suid-Afrika herbevestig in die lig van die langverwagte G20-beraad wat die land in November aanbied. I further wish to extend our warmest congratulations to the Republic of South Africa for assuming the presidency of the G20 for the period beginning December 2024 to November 2025. Your Excellency, this role is a moment of significant pride, not only for South Africa, but the entire African continent. Thank you for counting on us for this major G20 event. Congratulations for what you are doing. And my Prime Minister is looking forward to meet you in the G20 summit. Van die nuwe ambassadeurs plaas hulle hoop op Suid-Afrika om hulle te help om permanente vrede in hulle lande te vind. I have the honor to present you
Your Excellency, the letter of recall of my predecessor and my credentials by which His Excellency the President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo has appointed me to be the next ambassador, extraordinary and plenipotentiary of the Democratic Republic of the Congo in South Africa. Sudan is now facing a brutal external aggression perpetrated by notorious terrorist militia, recruiting mercenaries and committing atrocities and genocide against the people of Sudan. The government of Sudan, led by His Excellency Prime Minister Dr. Kamel Idris, working tirelessly to rebuild the country after the unspeakable destruction made by the terrorist militia. Volgens Suid-Afrika sal hy voortgaan om met 'n aantal lande saam te werk om wêreldwye vrede en stabiliteit te bereik en handel te verdiep, veral in die strawwe geopolitiese ruimte. South Africa, or Pretoria, is the second largest host of foreign missions in the world after Washington. And so that tells you the sort of stature of our country, the position it occupies in various global fora, as well as the importance of our hosting, or rather of our leadership and presidency of the G20. Die geloofsbriewe merk die begin van elke gesant se amptetermyn as ambassadeur in Suid-Afrika, wat hul regering se vertroue en toewyding aan bilaterale betrekkinge aandui. Die ANC distansieer homself van Brown Mokgotsi, 'n vermeende bondgenoot van die minister van polisie, Senzo Mchunu. Mchunu is op verpligte verlof geplaas nadat hy geïmpliseer is deur beweringe wat gemaak is deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, Nhlanhla Mkhwanazi. Die beweringe word nou deur die Madlanga-kommissie ondersoek. Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, het na die party se nasionale werkkomitee-vergadering aan die media by Luthuli huis gesê verdagte karakters gebruik die ANC se naam vir misdaadaktiwiteite. Die polisie se intelligensiehoof, Dumisani Khumalo, het die week voor die Madlanga-kommissie onthul hoe Mokgotsi na bewering druk uitgeoefen het op die vermeende misdaadsyndikaatlid en moordbeskuldigde, Vusikat Matlala, om ANC geleenthede en lidmaatskap in 2 streke te befonds. Die ANC het sterk standpunt teen Mokgotsi ingeneem. Brian Mokgotsi is a reflection of a bad ANC member, if he is. Because he is implicated on siphoning money in the name of the ANC. ANC can't associate itself with such bad behavior. Siphoning money in the reports and all of that, involved in this and that, illegal missions and all of that. ANC can't pride itself of such people if they are its members. Mbalula is uitgevra oor wanneer Mchunu, wat 'n lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee is, voor die party se integriteitskommissie sal verskyn. So Comrade Senzo will appear before the Integrity Commission, and all other members who are required by all standards to either voluntarily present themselves or they will then be summoned by the Integrity Commission. Hy sê die party ondersteun die werk van die Madlanga-kommissie. If Madlanga Commission is going to help us exercise in the system of the ANC by extension such criminal elements, let this opportunity not be missed by such. But I can tell you, on behalf of the ANC, criminal elements who are throwing our name as a movement and the ANC in vain will never be tolerated. Die ANC het die naweek 'n spesiale nasionale uitvoerende komitee vergadering om riglyne te finaliseer om kandidaate te kies wat volgende jaar in die plaaslike regeringsverkiesing sal staan. Die polisie in Mkuzi in die noorde van KwaZulu-Natal soek na 6 dae steeds na vermiste Britse toerist. Die 71-jarige Elaine McSorley, wat saam met 'n groep toeriste in die Ghost Mountain Inn and Safaris Hotel vir 1 nag sou oorbly, het Saterdag vermis geraak terwyl sy op 'n staptog was. Volgens die hotelbestuur het McSorley en haar metgeselle kaart gebruik om 'n staproete na 'n naburige plaas te onderneem.
Die metgesel is na 'n ruk terug na die hotel omdat die staptogte inspannend vir hom was. Toe McSorley egter nie later terugkeer nie, is 'n soektog van stapel gestuur. Minstens 22 mense is in Madagaskar dood en sowat 100 beseer sedert betogings 5 dae gelede oor watertekorte en kragonderbrekings uitgebreek het. Die syfer is deur die Verenigde Nasies bekend gemaak, maar word deur Madagaskar se minister van buitelandse sake ontken. Hoewel president Andry Rajoelina gister sy kabinet in reaksie tot die betogings ontbind het, eis betogers steeds dat hy bedank. Die betogings wat deur die sogenaamde Gen Z begin is, het aanvanklik in die hoofstad Antananarivo begin en intussen na 8 stede uitgebrei. Madagaskar is een van die wêreld se armste lande, met die Wêreldbank wat beraam dat 75% van die bevolking van 30 miljoen onder die broodlyn leef. Die Britse eerste minister, Keir Starmer, het polisieteenwoordigheid verskerp by sinagoges landwyd nadat 2 mense dood is in 'n aanval by 'n sinagoge in Manchester. 4 mense is ernstig beseer in die aanval wat saamgeval het met die viering van die Joodse heilige dag Yom Kippur. Volgens ooggetuies het die aanvaller met 'n voertuig in 'n groep mense ingeploeg, waarna hy veiligheidswag met 'n mes aangeval het. Die polisie het die aanvaller toe doodgeskiet. Owerhede in New York het intussen teen-terreurpolisie ontplooi na sinagoges in die stad. Die nuus in Afrikaans gaan net hierna voort. Ons sien jou nou weer. Welkom terug. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, sê hy is sowat 'n maand gelede ingelig oor die beweerde bedrog met betrekking tot munisipale kontrakte. Dit volg op die klopjagte op 26 persele reg oor die metro deur die polisie se handelsmisdaad ondersoekeenheid die afgelope 2 dae. Hill-Lewis sê die stadsbestuurder het die saak aan hom aangemeld en ook 'n ondersoek van stapel gestuur, waarna die saak aan die polisie oorhandig is vir 'n ondersoek. Hy sê egter die bedrag van die beweerde bedrog is nie 1,6 miljard rand soos wat die polisie aanvoer nie. Jordan Hill-Lewis sê in teenstelling met sommige se beweringe dat die klopjagte bewys is dat die stad by wangedrag betrokke is dit eintlik andersom. Hy sê die stadsbestuurder, Lungelo Mbandezayo, het hom van die beweringe bewus gemaak en ook die saak by die polisie aangemeld. I chuckle when I see people saying that this is indicative of something wrong. This is indicative of something right. The system working to weed out malfeasance and corruption whenever it is discovered or found. Die burgemeester sê die ondersoek hou nie verband met die saak van behuisingsbedrog van 1 miljard rand nie. In die saak is aanklagte voorlopig teen die vermeende bendebaas Ralph Stanfield en voormalige burgemeesterskomitee-lid Malusi Boy en ander in Mei vanjaar teruggetrek. This is an entirely separate matter, and it is also construction related. There's elements of it which are road construction and some other construction work as well. Hoewel die stad die polisie ondersoek steun en verwelkom, is hy nie gelukkig dat die polisie die kontrakbedrag van 1,6 miljard rand bekend gemaak het nie. It is so easily misunderstood by the public to suggest that is the total amount under investigation. In reality, it is probably a really small fraction of that. It's hard to put an exact number on it now until the investigation is complete, but it's probably a very minuscule fraction of that amount. Die stad sê sy interne bedrogafdeling werk onverpoos daaraan om te verseker dat sy 34,000 personeellede en verskaffers nie by onwettige optredes betrokke is nie. En indien sulke voorvalle gevind word, daar opgetree word. Niemand is nog in hegtenis geneem of geskort nie. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, moedig die motorbedryf aan om nuwe markte in Asië en die res van Afrika te ontgin. Tau het die gehoor toegespreek op die 2de dag van die jaarlikse Autoweek in Gqeberha in die Oos-Kaap. Die motorbedryf is onder kwaai druk as gevolg van tariefoorloë en plaaslike logistiekprobleme. Die plaaslike motorbedryf dra bykans 5% by tot die bruto binnelandse produk en verteenwoordig meer as 30% van die land se vervaardigingsuitset. Die bedryf skep 500.000 direkte en indirekte werksgeleenthede. Motors en onderdele word na meer as 150 lande uitgevoer, Suid-Afrika se grootste uitvoerbedryf. Wêreldhandelsoorloë, ongereguleerde invoer en plaaslike probleme bedreig egter die bedryf se voortbestaan.
We have the willpower, the skills, the right products, and the capacity to co-create, redefine, and rewrite the South African manufacturing story page by page together. Asia and the Middle East remains hungry for quality products. By broadening our trade footprint, we will dilute our vulnerability and enhance our global relevance. Afleggings het oor die afgelope 2,5 jaar by 5 van die 7 oorspronklike toerustingvervaardigers in die bedryf plaasgevind. We are in the middle of fighting retrenchments. We are facing plant closures, short-time layoffs, and component supplier value chain is under siege. Big, small, and medium-sized companies are closing. Die regering sê nuwe markte word ontgin. Having returned from a recent trip in Saudi Arabia, I see potential in markets that have building auto industries where South Africa can play, or rather that are building auto industries where South Africa can play a significant role. Met meer as 50% van Suid-Afrikaanse voertuigmonteringsvermoë in die Oos-Kaap is die provinsie besonder kwesbaar. Nomsa het ook 'n beroep gedoen op die regering om sy toelating van die invoer van gedeeltelik saamgestelde onderdele te hersien ter wille van die plaaslike bedryf. Suid-Afrika is by 'n kruispunt wat swart bemagtiging aanbetref. Die breë basis swart ekonomiese bemagtigingskommissaris, Jediso Matona, en die bestuurshoof van die kompetisiekommissie, Doris Tsepe, het in Sandton, Gauteng, met ander rolspelers deelgeneem aan 'n bespreking oor transformasie en die uitdagings wat swart ekonomiese bemagtiging bied. Die paneel was dit eens dat die transformasieproses baie kan verbeter en 'n impak moet maak op die hoë werkloosheidskoers. Maar die ekonomie moet groei sodat bemagtiging nie net simbolies is nie, maar 'n werklike verskil aan mense se lewens maak. This might be the first time that the two commissioners have shared a stage in this way to talk about how the two pieces of legislation work together, how to marry those, and I was incredibly encouraged to hear that they're actually doing some joint research and studies and papers to see the impact and to align. The opportunity of our economy is huge enough for us to all participate and benefit from it, as it were. So I think that where there is substitution, other people are losing, it's not what the policy is supposed to be. The policy is supposed to be a win-win. Alhoewel bemagtigingsskemas oor die jare miljarde rande beloop het, kry die aandeelhouers op die ou einde baie min daaruit. Swart bemagtigingstransaksies moet gemonitor word, mense moet verantwoordbaar gehou word en uitsette gemeet word. We can't hide from the fact that the vast majority of the people in our country are still live below the poverty line and still need opportunities and still need empowerment. And unless, like Busi said, we have a normalized society where everybody has equal opportunity, white, black, pink or blue, doesn't matter. That's what we should be aiming for and that's what we should be targeting. Die ontwikkeling van die jeug en klein sakeondernemings deur die transformasieproses moet ook hersien word. En nou vir die markaanwysers, soos om 8:00 vanaand. Ons sportsegment volg net hierna en nie weer vir môre. Bly by ons ingeskakel. Die Bafana Bafana afrigter Hugo Broos het volle verantwoordelikheid vir die Teboho Mokoena saga aanvaar. Maar die 73-jarige Belgiese mentor sê hy is steeds vol vertroue dat Suid-Afrika vir volgende jaar se FIFA Wêreldbeker sal kwalifiseer. Dit ten spyte van die FIFA-sanksie wat veroorsaak het dat Bafana die topposisie in groep C aan Benin moes afstaan. Mokoena het sy eerste geel kaart op 18 November 2023 ontvang en sy tweede op 11 Junie verlede jaar. Tussenin het Bafana 21 ander wedstryde gespeel en Mokoena het 84 keer vir sy klub uitgedraf. Broos sê hy aanvaar verantwoordelikheid. Who is responsible?
And I see already that the minister also wants to investigate who is responsible. Well, it's clear. I'm responsible. I'm the coach. I have to know that this guy had 2 yellow cards. My technical staff is responsible because they didn't tell me, hey, Tebogo has 2 yellow cards. The team manager is responsible, but he didn't have the follow-up. The player is responsible because he didn't say us anything. And the administration of SAFA is responsible. Bruce het intussen die groep van 23 aangekondig vir die 2 laaste wêreldbeker kwalifiseerders teen Zimbabwe en Rwanda. Die afrigter van Suid-Afrika se vroue cricketspan, Mandla Mashinbi, sê vertroue speel 'n sleutelrol in sy span se voorbereiding vir die wêreldbeker toernooi in Indië en Sri Lanka. Suid-Afrika pak Engeland môre in Guwahati, Indië, in hulle openingswedstryd van die toernooi. Die Proteas sien daarna uit om hulle veldtog teen Engeland te begin. Hulle het die afgelope paar maande hard gewerk om vir die toernooi voor te berei. Maar dit sluit nie net fisieke kondisionering en vaardighedeontwikkeling in nie, sielkundige voorbereiding speel ook 'n sleutelrol. The big word here is trust. It's for them to trust their abilities, trust their teammates, and just have some belief that they're good enough. And sometimes to be a champion, you got to think like one. And I think once you start trusting your ability and trusting the work that you've put in, you're halfway there as an individual. Suid-Afrika het in 2017 en 2022 tot die halfeindronde van die wêreldbeker toernooie deurgedring. In 2023 en 2024 het hulle die eindronde van die T20 weergawe gehaal. In sy eerste wêreldbeker toernooi in beheer, sê Mashinbi sy span is gefokus op sy einddoel. Well, the ambition is probably be the same as every team, is to obviously carry the trophy at the end of this tournament. But I think what's going to be important for us is to play every game on merit and just take it game by game. We're looking to eat away that elephant little by little, and I think that's going to be key so that we don't just create unnecessary pressure. Die formaat vir vanjaar se toernooi is gewysig. Die 8 spanne pak mekaar in 'n rondom-tali fase, waarna die voorste 4 spanne in die halfeindronde sake sal uitspook. Liesel Olivier, SAK nuus. Dis vir ons groet vir vanaand. Ons wys kykers daarop dat daar ongelukkig nie môre aand 'n Afrikaanse bulletin gaan wees nie. Ons is weer Saterdag aand terug op SABC 2 om 6:15. Mooi bly tot dan, totsiens.